දෙහිවල ගරු ශානික්‍යම් රාජමානික්‍ය මන්ත්‍රීතුමා මට විනා ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි විවාදයකට ගන්න එපා විවාදයක් කරගන්න එපා ගරු මන්ත්‍රීවරු ඔබතුමිය පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් කොහොමද දෙනක වැරදි ඇත්තටම පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් කොහොමද දුන්නේ ඔබතුමිය DCC මොන පදනම එතුමියට කොහොමද ඔබතුමිය පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් දුන්නේ නෑ එතුමිය බිමල් රත්නායක ඇමතුමාගේ භාර්යාව නිසාද පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් ලබා දුන්නේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 17ක් කාලයක් ලැබෙනවා භාර්යාව නිසාද පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් ලබා දුන්නේ සභානායකගේ නෝනට එහෙම දෙන්න පුළුවන්ද වෙලාව එහෙම දෙන්න බෑ මේ පාර්ලිමේන්තුව පොයින්ට් එක කියලා ඉන්න ගරු ඔබතුමියගේ මං ඉල්ලීමක් කරනවා නිවැරදි කිරීමක් කරන්න මන්ත්‍රීතුමා පොයින්ට් එක කියලා ඉන්න පොයින්ට් එක සාවද්‍ය කරුණක් කිව්වා නොමගෙවන්න දෙන්න බැහැ රාජමානිකම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න ඔබතුමාට විනාඩි 17ක් කාලයක් තිබෙනවා සභාව පාලනය කරලා දෙන්න මට කතා කරන්න බෑ දෙක මම පොයින්ට් එක කියන්න ඔබතුමී වරදක් කරන්න එපා ඒ පැතරේම දීලා ඔබතුමී නඹට හොඳ නැහැ තප්පර 15ක් ගරු මන්ත්‍රීතුමා එකත් මට විනාඩියක් දෙන්න මොකද හේතුව මේ සම්බන්ධව පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ආව නම් පොලිසියක විභාග කරලා හාමුදුරුවෝ ඥානලා ඒක කරා නම් ඉවරයි මොකද්ද කරන්නේ කාගේ හරි කෝල් එකක් එනවා ඇමතිට කෝල් එකක් එනවා ඇමති එකට කතා කරනවා මෙහෙම කරන්න කියලා ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා අපේ හාමුදුරුවන්ට පහර දීලා බුදු පිළිම උස්සනවා දැන් උදේ ඇවිල්ලා රාජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමති කියනවා අපි බුදු පිළිමේ දැන් දවල් වලට වඩම්මනවලු බුදු පිළිමේ වඩම්මන දෙයක් නැහැ මේ විහාරස්ථානේ දිපිච්ච එක උස්සයි යන්නේ දැන් මේක ගරු සභාපතිතුමිය මේක මෙතනින් නතර වෙන එකක් නෙමෙයි මේ එකක් නෙමෙයි මේ එදා දැන් ගිය සතියේ පිට සතියේ දෙහිවල බුදු පිළිමේ අරගෙන ගියා හරි ඒක ඉවත් කරා ඊළඟට මේ වගේ හැම තැනකම මේක සිද්ධ වෙනවා කරුණාකරලා මේ රටේ බෞද්ධ ආගම රකින්න වැඩපිළිවෙලක් අපිට අවශ්‍යයි මම ඔබතුමියගේ ආද ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා බෞද්ධ කාන්තාවක් විදියට කරුණාකරලා මේ විදියට ගියොත් මහමෙවුනාවේ තියෙන සමාධි බුදු පිළිමෙත් උසයයි හෙට අනිද්දා වෙනකොට මේ ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා திருவோணமலையிலே நேற்று மதியம் ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான ஒரு சம்பவம் ஒன்றை கண்ணாலே பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இன்று எனக்கு முன்பாக பேசிய தயாசிரி ஜெயசேகர் அவர்களிடமும் ஒரு எச்சரிக்கையை நான் விடுக்கின்றேன் நீங்கள் அரசியல் செய்வதற்காக தயவு செய்து சட்டவிரோதமான செயல்பாடுகளை நீங்கள் அனுமதிக்க கூடாது அதே போலதான் எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கும் இன்று காலையிலே அரசியல் அமைப்பிலே பௌத்த மதத்துக்கு முதலிடம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லி சொன்னார் பௌத்த மதமோ எந்த மதமோ சட்டவிரோதமான செயல்பாடுகளுக்கு அனுமதி அளிக்க கூடாது அது எவரா இருந்தாலும் சரி அது நானா இருந்தாலும் சரி ஒரு பௌத்த மதத்தை சேர்ந்த துறவியா இருந்தாலும் சரி சட்டவிரோதமான விடயங்களை அனுமதிக்க கூடாது நேற்றைய தினம் திருவோணமலை கடற்கரையிலே ஒரு சட்டவிரோதமான ஒரு விஹாரை புதிதாக உருவெடுத்தது நான் அறிந்த வகையிலே நண்பர் அருண் ஹேமச்சந்திரா அவர்களும் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக கரிசனையுடன் இருந்தவர் நேற்று நாங்கள் எதிர்பார்த்தது சட்டவிரோதமான ஒரு வேலை இது கோட்டாபே அரசாங்கத்தின் காலத்தில் நடந்தது மஹிந்த ராஜபக்ச காலத்தில் நடந்தது இந்த அரசாங்கத்தில் காலத்திலேயும் ஒரு இனவாதமான சில துறவியல் இந்த இடத்துக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வேலையை செய்கிறார்கள் அந்த இடத்திலே கரையோர பாதுகாப்பு பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனிலே சென்று ஒரு முறைப்பாடை செய்தார்கள் அந்த முறைப்பாடு சம்பந்தமாக போலீசார் விசாரணை செய்து இது சட்டவிரோதமானது அதை நிறுத்துவார்கள் என்ற நம்பிக்கையிலே நாங்களும் நாங்கள் இதிலே திருவண்ணாமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அருண் அவர்களும் செயல்பட்டதை நான் இந்த இடத்திலே சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இரவு 8 மணி ஆகிய பொழுது இரவு 8 மணிக்கு எங்கேயோ இருந்த ஒரு சிலையை கொண்டு போலீஸ் பாதுகாப்புடன் ஒரு சிலையை வைத்த பிற்பாடுதான் நான் உண்மையிலே கௌரவ அமைச்சர் ஆனந்த விஜயபால் அவர்களை தொடர்பெடுத்து தொலைபேசியிலே சொல்லியிருந்தேன் இது ஒரு இனவாதமான செயல்பாடு எதிர்காலத்திலே ஒரு மதங்களுக்கு இனங்களுக்கு எதிரான ஒரு முரண்பாடு வரக்கூடிய ஒரு விடயம் இதிலே நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அது இரவு 10 மணி 11 மணி அளவிலே நாங்கள் நாங்கள் அந்த சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்ட அந்த விஹாரைக்குள்ளே வைக்க இருந்த அந்த சிலையை அவர்கள் அகற்றி சென்றார்கள் ஆனால் இன்று காலையிலே நான் அதுவே உண்மையிலே அமைச்சருடைய செயல்பாடை தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடை வரவேற்றிருந்தேன் ஆனால் இன்று காலையிலே பார்த்தால் அமைச்சர் அவர்களும் இந்த இனவாதிகளுடைய கருத்துகளுக்கு பயப்பட்டு
இல்லை இந்த சிலையை பாதுகாக்கிறதுக்காகத்தான் நாங்கள் வெளியிலே எடுத்து சென்றோம், சிலை வைத்ததுக்கு பிழை இல்லை என்று சொன்னார். ஆனால் அந்த காணொளிகளை பார்த்தா அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு எடுத்துட்டு போன மாதிரி தெரியவில்லை, அது அகற்றினதுதான். බුදු පිළිමයට යම් හානියක් සිදු කරයි කියන තොරතුරු අනුව තමා බුදු පිළිමය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කරලා තිබුණේ. මේකට ඔබතුමා කියන විදිහට පොලිස් ආරක්ෂාවක් සපයා ගන්න හැකියාවක් ඒ වෙලාවේ ලැබුණ නැත්තේ. මේක රාත්‍රියේ 10කට පමණ රාත්‍රියේ 10ට පමණ තමා මේ බුදු පිළිමය මේ ස්ථානයේ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අද උදෑසන දක්වා කාලයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ඒක ත්‍රිකුණාමල වරාය පොලිසියට රැගෙන ගොස් තිබුණා. ඒක ඔබතුමන්ලාට ඒක විශ්වාස නැත්නම් වරාය පොලිසියේ සටහන් යොදලා තියෙනවා මොන කාරණයක් සඳහාද මේක ඒ විදිහට කටයුතු කළේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැනුව පොලිසියට උපදෙස් දුන්නා මේ පිළිබඳව ආරක්ෂාව තහවුරු කරලා බුදු පිළිමය තිබුණු ස්ථානෙන් නැවත තැන්පත් කරන්න කියන කාරණේ. මේ හරහා ජාතිවාදය අවසන්ට කිසිම ඉඩකඩක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා ඉඩක් ඇත්තෙම නැහැ. අපි ඒක අතීතයේ කළපු දේවල් කරන්න කිසි කෙනෙකුට ඉඩ දෙන්නෙත් නැහැ. මේක දේශපාලනය සඳහා යොදා ගන්න අපි ඉඩ දෙන්නෙත් නැහැ. රජයට අපි කියනවා රටේ උත්තරීතර නීතිය නොදන්නේ නම් මම මේ පිටපත් ටික හැන්සාට් ගත කරනවා බුදුදහමට ලබා දීලා තිබෙන ප්‍රමුඛස්ථානයේ පිළිබඳව. ඒ වගේම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සෙසු ආගම් වලටත් ලබා දීලා තිබෙන ඒ නිසි තැන, ඒ ආගමික සමගිය තුල මේ රට සාමකාමීව ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව නීතිය දන්නේ නැත්නම් කරුණාකරලා මේක හොඳට කියවලා බලන්නයි කියලා අපි රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේක ටොම්පච ආණ්ඩුවක්, ජනතාව අන්දමන ආණ්ඩුවක්, ජනතාව රවටන ආණ්ඩුවක්. තරහ ගන්න එපා ඇත්ත කියනකොට. තරහ ගන්න එපා ඇත්ත කියනකොට. තරහ ගන්න එපා ඇත්ත කියනකොට. ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරන්න එපා. සහ මේක ජාතිවාදී ආරවුලක් බවට පරිවර්තනය කරන්න එපා. මෙසද ඔබ තමුන්නාසලා මැදිහත් වෙලා ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය කියලා මේ දෙපාර්ශ්වයම ගෙන්නලා මේ පිළිබඳව සාධාරණයක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබ තමුන්නාසලා දැන් නැගෙනහිර පළාත් සභාව වෙනවා, උතුරු පළාත් සභාව වෙනවා. මේ වෙන හින්දා ජාතිවාදී යම් ගැටලුවක් අවශ්‍යයි කියලා හිතනවනම් ඒක ඔබතුමාලගේ දේශපාලනය. කෝ නාමල් මෙතන මෙහෙමනේ කතා කරනෝ දුවනෝ. ප්‍රශ්නයට උත්තරේ එනකොට පැත්ත පළාතක ඉන්න ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහටම එන්නේ විනාඩි 10 කතා කරා ටක් ගාලා පැන්න ගියා. මොකද මේ ටික අහගන්න වෙනවා. මේ ටික අහගන්න එයාට හැකියාවක් නැහැ, ශක්තියක් නැහැ. தோழர் அருண் ஹேமச்சந்திரா அவர்களே, நீங்கள் உங்களுடைய பதவியை திறந்து எங்களுடைய கட்சியிலே வந்து சேருங்கள். ஏனென்று சொன்னால் நண்பர் அவர்களே, உங்களுக்கு இந்த கட்சி பொருத்தமில்லாத கட்சி. நானும் கடந்த காலத்திலே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் ஒரு அமைப்பாளராக இருந்தவர். அந்த கட்சியினுடைய இனவாதமான செயல்பாடுகள் இவ்வாறு தான் இருக்கும். நீங்கள் இருக்கும் இந்த கட்சியும் கூட முழுக்க முழுக்க රටේ සාමය ගොඩනගන්න සමගිය වෙනුවෙන් කිසිම අවස්ථාවක ආණ්ඩුවක් ලෙස ජාතිවාදය පෝෂණය කිරීමට හෝ එට උඩගැටි දෙමින් ඒ ශක්තිමත් කරන්න කිසිම අවස්ථාවක කිසිම ජාතිවාදයකට අපි ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඉදිරියටත් අපි අනිවාර්යයෙන් මේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා.